الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. turacyari ku gitabo mahiya asalafiya, tukaba turi kuri annuqtatu thalitha, nukta ya gatatu, ari ivuga iti dhikru ba'd almusammayati shar'iyyati lisalafi salihi, kuvuga amwe mu mazina yemewe mu idini, kuvuga amwe mu mazina ari mu idini y'abakurambere bacu beza. Muri ayo mazina twabonyemo ahlu sunnati wal jamaa, ahlu hadith, ahlu athar, wal firqatu najiyatu, wat taifatu mansura, wal ghuraba'u. Aho twagarukiye ejo ubundi naho twasomye kauli, twagarukiye kuri kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, aho yavuze ati wakala Sheikhul Islam wa nahnu, kuri paje ku rupapuro rwa 22, paje ya 22 kuri kauli ya Sheikhul Islam, ari nayo twasorejeho isomo ry'ubushize, aho yavuze ati wa nahnu la na'ni bi ahli alhadith almuqtasirina ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi, bal na'ni bihim كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. ariko vuga ati ntabwo tugamije kuri ahlul hadith, ntabwo tugamije mu izina rya ahlul hadithi, yani ntabwo tugamije mu ijambo ahlul hadithi, abantu ba hadithi almuqtasirina ala sama'i, ntitugamije kuri babandi gusa bagarukira ku kuyumva gusa, au kitabatihi, cyangwa kwandika hadithi, au riwayati, cyangwa se kuyakira, bal au icyo tugamije kuri bo, kuri ahlul hadith, ni kulla man kana haqqa bihifdhi, ni wa wundi, ni buri wese ufite ukuri ko kwihifadhi, ko kwifata mu mutwe, wa ma'rifatihi, no kumenya hadithi, yani kuyisobanukirwa, kuyimenya, wa fahmihi, no kuyisobanukirwa, zahiran wa batinan, kuyisobanukirwa zahiran, bigaragara n'ibitagaragara, bigaragara hanze no mu myemerere n'ibitagaragara, watibaihi, ndetse no kuyikurikira, batinan, muri we mu myemerere m'imbere, wa zahiran, ndetse n'ibigaragara, bitagaragara n'ibigaragara. Wakadhalika ahlul qur'ani, niko ahlul qur'ani bameze, abo ngabo ni ahlul qur'ani nyabo. Twabonye ko ahlul qur'ani atari biri usanga abantu bakora iki, atari biri usanga abantu bitira yuko akabazi niba yayifaje qur'ani, yagiye kwisoma muri musabaka, yagiye kuyisarishanya ko yamaze kuba ahlul qur'ani, cyangwa se akagira ngo niba kubera ko yiga muri kulliyatul qur'ani, muri kulliya n'ibya qur'ani, cyangwa se kubera ko afite ibisomo byinshi, agahita yishyira mu mwanya, agahita yiyumvisha ko ari muri ahlul qur'ani. Ahlul qur'ani, igisobanuro cya ahlul qur'ani, ntabwo bihagije kuba umuntu arafite ibisomo, yarahifaje ibisomo 10, cyangwa se azi ibintu byinshi bijyanye na Qur'ani, cyangwa se ari muri kuliya, ari mu ishami rijyanye na Qur'ani. Ibyo ntabwo ari byo bishyira umuntu muri ahlul qur'ani, mu bantu ba Qur'ani, mu bantu b'umwihariko ba Allah. Ibishyira umuntu muri ahlul qur'ani ni ukuba umuntu akoze iki, Qur'ani ayiga ndetse akayishyira no mu bikorwa, ni uguhifazi, ni ukwiga Qur'ani, kwiga Qur'ani umuntu akayishyira mu bikorwa, kawe nubwo yaba atarayifaje, ariko yayishyira mu bikorwa, akubahiriza amategeko yayo, ndetse akareka n'ibyo yamubujije, uwo nguwo aba ari min ahlil Qur'an. Naho wa wundi wahifaje Qur'ani, uko yahifaje kose, nubwo yaba ari ishami rya Qur'ani, ariko adashyira mu bikorwa ibyo Qur'ani mutegeka, ndetse atanabika ibyo Qur'ani mubuza, mbega akaba ari gusa gufata Qur'ani gusa, uwo ngo ntabwo ari muri ahlul Qur'ani, kawe nubwo yaba yarayifashe bingana gute. Ni kuvuga rero iyo ngiyo niyo mafuhumu y'iki, niyo mafuhumu ya ahlul Qur'an, ari nabo Sheikhul Islam azi kuvuga ngo ari bo ahlul hadith, abantu ba sunna. Bisobanuye ko abantu ba bid'a nubwo bafata Qur'ani gute, uzasanga cyane rimwe na rimwe abantu ba bid'a hari igihe bita kuri ulumu za Qur'ani, mashallah, ugasanga umuntu wa bid'a afite ibisomo byinshi. Urugero nk'uriya Abdul Rashid Sufi, uwo nguwo maslaki y'abatablighi. Abdul Rashid Sufi, niba ari Rashid Sufi, niba ari inde, wa undi wo mu shehe gutya w'umusomali, uzi ibintu by'ibisomo byinshi cyane, aba muri Kuwait, niba ntibeshye, ni hagati ya Kuwait cyangwa Qatar, hagati y'ibyo bihugu bibiri, ndakeka ari muri kimwe muri ibyo. Rero uwo nguwo maslaki ye
niyo ubutabligh. Rero kuba umuntu ari umuntu wa bid'a ubwo yafata Qur'ani akayifata ibyo bisomo byose, uwo ngo ntagarwa muri ahlul Qur'an. Ko ahlul Qur'an sharti yo kugira ngo umuntu abe min ahlul Qur'an ni kuba ari umuntu wa sunna kandi ashyira Qur'ani mu bikorwa, kandi Qur'ani mu bintu tubuza al bid'a wal muhdathati, tubuza ibihimbano n'ibyaduka. Sheikh Abdullah al-Bukhari avuga ati wa amma at-tasmiyatu bil firqati an-najiyati wat ta'ifati al-mansura, wa amma at-tasmiyatu, naho inyito yo kwitwa, naho ukwitwa bil firqati an-najiyati, kwitwa ngo firqati an-najiya, kwitwa itsinda ryakiranutse, itsinda ryarokotse, itsinda rizaruka ku munsi imperuka mu muriro wa jahannama, itsinda ryarokotse mu kugwa mu dutsiko, itsinda ryarokotse mu kugwa hehe, mu kugwa mu dutsiko tw'ibihimbano, wa ta'ifati al-mansura, no kwitwa itsinda ritabarwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwitwa aya mazina uko ari abiri, al-firqati an-najiya, itsinda ryakiranutse, no kuvuga ryakiranutse muri furqa, mu gutatana, yani mu kujya mu dutsiko twa bid'a, ryakiranutse rizakiranwa ku munsi imperuka kujya mu muriro wa jahannama, nk'uko Mtume yabivuze, illa wahida. Rero bamenye bakuye hehe iyo illa wahida, bayikuye hehe? Niho bahise bakuramo igisobanuro cya an-najiya, kuko yaravuze ati umma izatatana udutsiko 73 twose ni mu muriro illa wahid, usibye kamwe. Urumva usibye kamwe niko kazakora iki? Illa, usibye kamwe niko kazakiranuka. Niho bene bahise bakuramo iki ijambo al-firqati an-najiya, itsinda rizakiranuka, rizarokoka. Wa ta'ifati al-mansura, naho kwitwa at-ta'ifati al-mansura, kwitwa ngo itsinda rizakira, yani rizaterwa inkunga cyangwa se ritabarwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni muri ya hadithi muri sahihi Muslim, aho Imam sallallahu alaihi wasallam ivuga iti la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina, hazahora hari itsinda muri umma yanjye rizakora iki? Rizahora riterwa inkunga na Allah subhanahu wa ta'ala. Urumva itari ko ari at-ta'ifatu al-mansura, ko tumerize ko ari ta'ifa kandi avuga ko ari mansura. Naam. Rero Sheikh aravuga ati wa amma tasmiyatu bil firqati an-najiyati, naho kwitwa itsinda ryakiranutse ryarokotse, wa ta'ifati al-mansura, ko itsinda ryatabawe cyangwa se ritabarwa na Allah, faqad warada, twabonye ko amma yisuzo cya amma abari fa, amagambo abanza agomba gutangizwa na fa. Wa amma tasmiyatu, Sheikh aravuga ati faqad warada dhalika fi al-hadith ash-shahiri, faqad warada dhalika fi al-hadith ash-shahiri, kwitwa ayo mazina uko ari abiri, al-firqati an-najiya na at-ta'ifati al-mansura, ibyo byaje, faqad warada dhalika, ibyo byaje, yani kwitwa ayo mazina byaje fi al-hadith ash-shahiri, muri hadithi izwi, fi al-hadith ash-shahiri, muri hadithi izwi, cyangwa se fi al-hadith ash-shahiri ariyo al-mashhuri, muri hadithi izwi, hadithi al-iftiraqi, hadithi al-iftiraqi ariyo hadithi y'ugutatana, yani hadithi ivuga ku gutatana, hadithi ivuga ku gutatana no gutandukana kw'iyi umma. Faqad warada dhalika fi al-hadith ash-shahiri, ibyo byaje, yani ukwitwa ayo mazina, ukwitwa ayo mazina uko ari abiri byaje fi al-hadith ash-shahiri, muri hadithi izwi, hadithi al-iftiraqi, hadithi y'ugutatana, yani kw'iyi umma, ivuga ku gutatana kw'iyi umma, yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze iti inna bani israila, mu by'ukuri abanyayisirayeli, iftarakat ala 71 firqa, mu by'ukuri abanyayisirayeli iftarakat, batandukanye, bacitsemo, ala 71 firqatan, bacitsemo uduce 71. Abo bayahudi n'abakristo mwumva bacitsemo udutsiko 71. Wa inna ummati, kandi mu by'ukuri iyi umma yanjye, wa inna ummati, kandi mu by'ukuri umma yanjye, sataftariqu ala 72 firqatan, izacikamo udutsiko 72, nako izacikamo udutsiko ala 72 firqatan, izacikamo udutsiko 73. Aha ndabona hashobora kuba harimo khata'un matba'i, kuko hadithi ivuga ati sataftariqu ala 73 firqa, hadithi ivuga ko izacikamo udutsiko 73. Aha ndabona Sheikh yavuze ngo 72, wenda nayo ishobora kuba ari lafu yindi, birasaba gusa ko umuntu ajya gukora iki, aza kujya kwikorera bahthi neza. Gusa imvugo isanzwe izwi ni wa inna ummati sataftariqu ala 30, nagari ala 2. Ubwo aha ngaha turahashyira iki? Aha ngaha turahashyira akamenyetso kugeza umuntu akoze iki,
ahakoreye bahthi neza. Naam, wa inna ummati, kandi mu by'ukuri umma yanjye sataftariku ala 72 firqatan, izacikamo udutsiko 72, kulluha fi nnari, twose ni mu muriro, twose udutsiko tukazajya mu muriro, illa wahidatan, uretse agatsiko kamwe, illa wahidatan, uretse agatsiko kamwe, wa hiya aljama'atu, ariko gatsiko ka jama'a, wa hiya aljama'atu, ariko gatsiko ka jama'a, ariko gatsiko kazaba gakoze iki, kazaba kikusanyirije gahuriye ku gukurikira inzira y'intumwa y'Imana, inzira yari intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama n'abasangirangendo bayo. Na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yasobanuye iyi jamaa, aravuga ati aljama'atu ma wafaqa alhaqqa wa in kunta wahdaka. Ibn Mas'ud yaravuga ati aljama'atu, jama'a ni ma wafaqa alhaqqa, jama'a ni babandi wase ni abemeranyije n'ukuri, nabajyanye n'ukuri, nabahuje n'ukuri, nabemeranyije n'ukuri, wa in kunta wahdaka, kawe nubwo waba uri umwe wenyine gusa, fa anta hina idhin aljama'a, icyo gihe nawe ako kanya, icyo gihe nawe ubukoze iki, nawe uri jama'a. Rero bituma agaragaza ko iyo tsinda ari ryo aljama'a rizaba ryahuriye ku gushyira mu bikorwa no mu gukurikira inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam n'abasangirangendo bayo. Naam, ni kuvuga ijtama'u ala alhaqi, bazaba barahuriye ku kuri, bose bazaba bikiranyije bahurire ku kuri. Kawe no gushaka gusanga umwe atuye hano, atuye mu gihugu runaka, undi atuye mu kindi, ariko uzasanga bose ari ikintu kimwe, bemera kimwe, imyemerere yabo ari imwe. Kubera iki? Kubera ko bakurikira Qur'an na hadithi bashingiye ku buryo abasangirangendo n'ababakurikiye babisobanukiwe babwiye ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama. Indi riwaya iravuga iti inna bani israila iftaraka, indi vuga iravuga ati wa inna ummati sataftariku ala 73 firqa kulluha fi nnari illa wahidatan. Intumwa y'Imana amubaza ati iryo tsinda ni irihe? Aravuga ati ni man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma, ni babandi bazaba bari ku nzira nge ndiho uyu munsi, wa ashabi, n'abasangirangendo banjye, ni babandi bazaba bari ku nzira no ku nzira nge ndiho uyu munsi, wa ashabi, n'abasangirangendo banjye. Urumva rero abandi bazakurikira Qur'an na hadithi bigendanye nuko abasahaba babisobanukiye ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, Qur'an na sunna. Ahanga kuri wa hiya aljama'a, urumva hanga illa wahid, uretse itsinda rimwe, kuko mtume yavuze firqa 70 firqa 71 firqa, twose nako yavuze 73 firqa, ko twose ari mu muriro, illa, usibye rimwe. Iri rimwe yarobanuye mu yandi matsinda, mu tundi dutsiko, iri rimwe niryo ki, naryo ni itsinda ariko ry'ukuri, ariyo ryitwa alfirqatu najiya, ryarokotse. Sheikh Abdullah al-Bukhari yahise munsi azana hashiya, muri hashiya munsi yahise akora iki, yahise avuga ati tunvaru dirasatuhu mustawfatan fi risalati al-majistir lil akhi Ahmad Sirdar, aho yanditse muri risala ya magisteri muri al-mabahith al-aqadiyyah fi hadith iftiraq al-umam, al-mabahith aqadiyyah fi hadith iftiraq al-umam, طبع عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. نكمل هذا الشيء كلام بقتي كلي كبير وتنظر دراسته وكريب يعني إلي حديثي أما سومو يايو تمسك كوي جاهو بيريبغا مستوفاتا، يعني بيريبغا مبرجو بكوزي بوزويه، يعني هذا كبير جينا بانو بكورتي bagiye gusoma noneho kubijyanye n'iyi hadithi na iftiraq al-umam, yani mu buryo bwuzuye no bukoze iki butunganye, birarebwa dirasatuhu, ukuyigaho, birarebwa mustawfatan mu buryo bwuzuye fi risalati al-majistir, muri risala ya masters umuvandimwe ya defanze witwa Ahmad Sardar. Iyo izina ry'iyo bahthi, ry'iyo risala yakoreye magister yitwa al-mabahith al-aqadiyyah fi hadith iftiraq al-umami, al-mabahith al-aqadiyyah fi hadith iftiraq al-umami. Iri mu icapiro ryakorewe iyi hadithi yakorewe icapiro, yari igitabo cya al-mabahith al-aqadiyyah cyacapishijwe muri jamia n'ibiro bishinzwe gukora iki na bahthi muri jamia al-islamiyya i Madina. Kuvuga rero ushaka ubusobanuro burenze kuri hadithi yakora iki, yadarodinga kino gitabo akaza kwiga kuri iyo hadithi. Iyo ni hadithi ni mashhur. Sheikh aravuga ati wa huwa hadithun mashhurun shahirun thabitun sahihun, kandi
kandi yo ni iki? Ni hadithun mashhurun shahirun, ni hadithi izwi cyane, thabitun kandi yemejwe yashimangiwe, sahihun iri sahihi, khilafan bitandukanye bihabanye n'abandi bakoze iki? Liman awhama tad'ifahu, bitandukanye n'abandi bakoze iki? Bumvikanishije gukora iki? Bumvikanishije ko iyi hadith ari da'ifu, bitandukanye n'abandi bakoze iki? Bumvikishije abantu cyangwa se bumvikanishije ko iyi hadith ari iki? Bumvikanishije ukuda'ifisha iyi hadithi. Ni ukuvuga hari bamwe muri al-hizbiyuna, abantu bose uzasanga ba bid'a iyi hadith ntabwo bayemera, uzasanga bayihunza cyangwa se bakora iki? Bashaka kuvuga ati murabona iyi hadith ntabwo ariyo, iyi hadith yo gutandukanya abantu ba bid'a bose usanga babihuriyeho. Rero hari bamwe mu bahizbi rero bakoze iki? Bagiye bagaragaza ko iyi hadithi ari da'ifu ariko ntabwo ari byo. Aho ni baba bari gukwepa nyine kuba bagwa mu kudutsiko. Rero bamwe bagashaka kuyida'ifisha kugira ngo bakore iki? Bagumye ku byo bariho. Umwe muri bo ni umushekhe witwa Abdullahi Shanqiti yigeze kuyida'ifisha Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah, akora iki? Aramuradi. Sheikh Ubaid al-Jabiri akora iki? Aramuradi. Ni umushekhe ufite kursi cyangwa se ufite intebe yigishamo muri haramu i Madina mu musigiti w'intumwa, yahatse kuyida'ifisha Sheikh Ubaid al-Jabiri aramuradi, bamukubita radi agaragaza ko ibyo yavuze atari byo. Kuvuga rero abahizbi bajya bakora iki? Bagerageza gukora iki? Kumvikanisha ko iyi hadith ari da'ifu. Niyo mpamvu Sheikh avuze ati ngo iyi hadith ni thabit kandi sahih khilafan liman awhama tad'ifahu. Ndetse n'uwo mushekhe mvuze, uyu mushekhe wanditse igitabo nawe yakoze iki? Yakubise radi uwo mushekhe nyine wundi, uwo mushekhe nababwiye, Sheikh Abdullah al-Bukhari yakubise radi uwo mushekhe babwiye. Ni ukuvuga rero khilafan bihabanye liman awhama tad'ifahu, kuri wundi wumvikanisha ko iyi hadith akoze iki? Wumvikanisha ko iyi hadith ari da'ifu. وكذلك ورد في حديث معاوية رضي الله عنه ndetse ndugo turavuga radiyallahu anhuma kubera ko Muawiya na Abu Sufyan bose na abasahaba radiyallahu anhuma. وكذلك ورد nuko byaje في حديث معاوية, muri hadith ya Muawiya radiyallahu anhuma, alladhi taqaddama yabanje, hadith ya Muawiya yabanje ariyo iyi inna bani Israila, ni hadithi ya Muawiya nako yabanje ruguru, nagari iyi ahubwo ni yabanje ruguru twize, aho intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ivuga iti la tazalu ta'ifatun min ummati, hazahora hari itsinda muri umma yanjye, hazahora hari itsinda mansurina ala alhaqi, rizakomeza guterwa inkunga na Allah kukuri, guterwa inkunga kukuri, yani izaguma kuri gaterwa inkunga na Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaditha, soma hadithi. Yibonye hanze alhaditha, hadithi bigomba kujyaho fata kumera, bisobanuye ikra alhaditha cyangwa se akmil alhaditha. Nibona hanze hadith, alhadith gimya ko ari alhaditha, bisobanuye ikra alhaditha, soma hadithi yose isoze, cyangwa se akmil alhaditha, soza hadithi yose. قال الحافظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الحافظ من يحدثكم يعني اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, ميتوتي gisobanura imisingi y'imyemerere ya ahli sunna, bitabo yitwa sharh usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa. Al-Lalaka'i rahimahullah aravuze ati, ari kuvuga kuri iri tsinda, aravuga ati fahiya ta'ifatul mansura, ni itsinda riterwa inkunga, ni itsinda ritabarwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal firqatu najiyatu, rikaba itsinda ryakiranutse rizaruka ku munsi mperuka. Wal usbatu alhadiyatu, kandi akaba ari itsinda riyobora abantu, yani riganisha abantu umuyoboro mwiza rikanabayobora. Wal jama'atu al-adilatu, rikaba ari itsinda al-adila, riri hagati no hagati, yani rikaba ari itsinda ry'intangarugero. Al-mutamassikatu bis-sunnati, rikomeje imigenzo cyangwa se inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama. Donya nsubiremo, الإمام الحافظ اللالكائي رحمه الله يرفزتي فهي الطائفة المنصورة, ni itsinda ryatabawe na Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se ritabarwa na Allah. Walfirqatu najiyatu, rikaba itsinda ryakiranutse ryarokotse. Walusbatu alhadiyatu, ndetse rikaba ari itsinda riyobora abantu, akaba ari itsinda riyobora abantu rikabaganisha aheza, yani riyobora abantu rikabashyira ku murongo. Waljama'atu aladilatu, kandi akaba ari itsinda ry'intangarugero,
yani akaba ari itsinda ry'inyangamugayo, wal jama'atul adilatu akaba ari itsinda ry'inyangamugayo, al mutamassikatu bisunnati rikomeje inzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama. Sheikh aravuga ati ta'ammal ya ra'aka Allah, tekereza, ta'ammal, tekereza, ya ra'aka Allah, yewe ukarindwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ila hadhihi al-awsaf an-nabilati al-'azima, tekereza yewe ukarindwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ila hadhihi al-awsaf, aya mazina an-nabilati meza al-'azima akomeye cyane, ila hadhihi al-awsaf, ibi birango an-nabilati byiza by'iri tsinda al-'azima bihambaye. Ta'ammal ya ra'aka Allah, tekereza Allah akurinde yewe ukarindwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ila hadhihi al-awsaf, ibi birango byavuzwe muri iyi mvugo ya Allalakaiyu, an-nabilati byiza al-'azimati bihambaye. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة العقيدة الواسطية، na Sheikh al-Islam mu ntangiriro y'igitabo cya al-Aqidatu al-Wasitiyya, ku musogongero w'igitabo cya al-Aqidatu al-Wasitiyya, Sheikh al-Islam yaravuze ati amma ba'du, nyuma y'ibyo, fahadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansura, iyi ni imyemerere, fahadha i'tiqadu, iyi ni imyemerere, al-firqati an-najiyati, y'itsinda ryarokotse cyangwa se y'itsinda rizarokoka, al-mansurati, ritabarwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ila qiyami saa, rizahora kubaho kugeza ku munsi imperuka. Iyi ni imyemerere, fahadha i'tiqadu, iyi ni imyemerere y'itsinda ryakiranutse, rizakiranuka, rizarokoka, al-mansurati, ritabarwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ila qiyami saa, kugeza ku munsi imperuka, ahli sunnati wal jama'ati, aribo ahli sunnati wal jama'a. Ahitatangira kuvuga ati wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Mu gitabo cya al-Aqidatu al-Wasitiyya, aho yatangiye avuga alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda, amaze kuvuga muqaddim wa sallama tasliman, mazida isa kurikiza aya magambo, amma ba'du, fahadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansura ila qiyam as-sa'a, ahli sunnati wal jama'a. hari igitabo Sheikh Ubaid al-Jabiri, Sheikh Ubaid ibn Abdillah al-Jabiri hafidhahullah, umushekhe wacu Allah amrinde, ni umushekhe wa sunna, ari mu bashekhe basobanuye igitabo cya al-Aqidatu al-Wasitiyya. Kubyo rero nawe muzi gushakisha iki, muzi gushakisha amasomo ye kuri internet, muzayabona, murandika sharh al-Aqidatu al-Wasitiyya li Sheikh Ubaid al-Jabiri, nimwandika ibyo kuri internet muzamubona, sharh al-Aqidatu al-Wasitiyya للشيخ عبيد الجابري, muzabona sharhe yasobanuye igitabo cya Aqidatu al-Wasitiyya. Ni sharhe nziza cyane, kandi avuga no kuri masaili zijyanye na manhaji zigiye zitandukanye, muzamukurikire insha Allah. وقال شيخ شيوخنا العلامة الحافظ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه النافع، وقال شيخ شيوخنا، n'umwarimu n'umushekhe w'abashekhe bacu, Shaykhu shuyukhina, ni umushekhe w'abashekhe bacu, yani ni umwarimu w'abashekhe bacu, shekhe w'abashekhe bacu, al-allama, ubumenyi ukomeye cyane, al-hafidh wa hadithi ukomeye cyane, hafidhun al-hakami, izina ryitwa hafidhun, ariwe hafidhun al-hakami, hafidh al-hakami rahimahullah, Allah mugire impuhwe, yavuze fi kitabihi an-nafi, yavuze mu gitabo cye cy'ingirakamaro cyitwa Ma'arij al-Qabul, yaravuze ati waqad jaa khabaru as-sadiq al-masduqi, وقد جاء خبر الصادق المصدوق، kandi mu by'ukuri haje imvugo z'umunyakuri, al-masduqi, wemerwa ko ari umunyakuri, haje khabaru sadiqi, haje imvugo z'umunyakuri, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, al-masduqi, wemerwa ko ari umunyakuri, haje imvugo zivuga yuko anna al-firqata an-najiyata, yuko itsinda rizarokoka, hum man kana ala mithli ma kana alayhi huwa wa ashabuhu, yuko ari iryo tsinda ari man kana ala mithli ma kana alayhi huwa, yuko ari rya tsinda rizaba riri ku nzira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yariho we, wa ashabuhu, n'abasangira ngendo be. Yaravuze ati waqad jaa khabaru as-sadiq al-masduqi, haje imvugo, haje hadithi z'umunyakuri, wemerwa ko ari umunyakuri, yani wagizwe umunyakuri, haje imvugo y'umunyakuri, al-masduqi, wagizwe umunyakuri, yani wagizwe umunyakuri nande, na Allah subhanahu wa ta'ala, wagizwe umunyakuri, yuko anna al-firqata an-najiyata, yuko itsinda ryarokotse bivugwa hangaha,
هم من كان على مثل ما كان عليه huwa yuko ari itsinda rizaba ari itsinda riri ku nzira intumwa yariho we wa ashabuhu n'abasangirangendo bayo. Wallahu a'lam. Uyu munsi turagarukira ahangaha kuri iki kintu cya wa amma tasmiyatu bil firqati najiyati wa ta'ifati mansura. Mu minsi iri imbere tuzakomerezaho kuri wa amma tasmiyatu bil ghurabai, ese biva he bikomorwa hehe. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.